Kurumjre ISTV News Meng tabiri bapun namu potaram noksri hujahan beda muruba pau lobise National Food Security Bill lisingani tarahumdoi state asidasu tha ahungi manungda sanaragani CBS ina India pumbagi oina MBBS samusung BDS tamnabagi damakta pangthokhiba common entrance examination chatnaba yaroi haina Supreme Court na right takre amadi Nagaland gi Fesma da lambi namthriba si semjin beda tha ahum rom sangkhi gadori Manipur da thau gas amadi atai hiram kya da awaba mayok na biyari hauji pau sanor mu pijre National Food Security Bill lisingani tarahumdoi state asidasu July tang manga dagi hauraga numit chamaga marphuni gi manungda sanagadori bill asine state asigi mioi lak kulumdoi lising humputara Nepal da kanaba piba ngamlagani haina Manipur gi AICC gi spokesperson Radif Singha Surjewala na phangdokre ngasi biti rota leba Congress babanda paumi sing unaba amada Radif Singha Surjewala na bill asi Bharat na ningkha tamlaba matungi khwaidigi itisik oiba amade miobigi punsida ahongba purakpa bill oigani bill asine India gi missing urban area gi oina sada yankai rural area gi oina sada homputaret punna Bharat ki missing gi sada homputara manga konsingani bill asigi maru oiba pandamdi leba asigi lairaba amadi sava phangdaba koknanabani The National Food Security Bill, according to the Indian National Congress, is one of the most historical pieces of life-changing legislation enacted in independent India. It is also a unique legislation of its own kind, applicable in any country of the world, whereby 67% of its population, 75% in rural areas and 50% in urban areas, are conferred a legal right. May I repeat, so far all welfare schemes across democracies are based on welfare measures and policies. This act confers a legal right on 82 crore Indians out of 121 crore Indians as per census of 2011 to right to food and right to nutrition. Mahana makha taraduna bill asina mioi amamamda thagi oina seng keji manga mamalna keji amada lupa ahum amadi gihugi oina keji amada lupa ani ni da phangangani antodaya imung singi oina mamal asimakta da tha amada seng natraga gihu keji kunthraga manga phangangani mirol libi nupi amadi sajen bisingi oina mirol lingai da amadi angang unarba matungda tha taruk lemna sananba polam pigani amadi installment da maternity benefit oina lising taruk pigani Angang tha taruk tagi sahi taruk fawbi oina local angalwadi gi khutang da lemna sak pizagani sahi taruk tagi taramari fawbi oina sarkar gi school singda midday meal ama lemna pizagani karigomba hariba sana polam sing asi fangdaba targa su food security allowance oina sana polam sing madugi chap mamal gi senpam sing adu beneficiary singda yohongani It guarantees 5 kg of food grain per person to these 82 crore Indians at a fixed price of rupees 3 per kg for rice, rupees 2 per kg for wheat, and rupee 1 per kg for any other coarse grain like maize, etc., depending upon the local geographical conditions and food habits. As per the census of 2011, Manipur has a total population of 27,21,000. Out of this total population of 27,21,000, those who will be covered by this bill will be 23,78,000. State asigi oina lisingani taramatogi census ki oina mioi lak
kungatare lising kunmathoi lebigi manungda mioi lak kulumdoi lising homputara nipan konsingani apun bamisingi sada matpudara manga romdi kanaba piba ngamgani bill asigi damak bharat sarkar na thamada lupa crore lak ama lising kunmari satret nefunipan khras tawgani aduga seng natraga gihu natraga atei manaba sanaba polam sing thamagi oina tol lak satret kuntaru oigani masigi damak asangba sent from transportation charge handling charge amadi DPS dukan singi commission center na puthokani bill asigi matung inna ration card sing yum adugi khwaidi ahloiba nupigi mingda legini masigi damak state food commission linkatuna beneficiary sing na thengnerba khudong sadu singi wakat sing kupna khanagani. It has a special protection for Antoda families. Antoda Anna Yojana was launched by Government of India, as you know, for 2.5 crore families to supply them rice and wheat at rupees 3 and 2 per kg. That will be protected automatically. It has a special dispensation for women, for pregnant and lactating mothers. The bill mandates that they will be entitled to one free meal in the local Anganwadi during the period of pregnancy and for 6 months thereafter. It also mandates that pregnant women will be entitled to an allowance of 6,000 rupees in installments during the period of pregnancy to help them with the nutritional needs of the baby and the mother both. Sahi asigi oina Medical Council of India na India pumbagi oina MBBS amasung BDS tamnabagi damak pangthokiba common entrance examination setnaba yaroi haina right takre hiramasiga mari lena ngasi Supreme Court ki judge ahumna saba bench amana raya sitakibani raya aduda common entrance test adu pangthoklaga mangjongna ming senduna mahi tamba haukraba mahiroi singidi council loi hairi Supreme Court ki raya adu Chief Justice of India Atal Mas Kabir amade Justice Bikramjit Sena raya sitakibani raya adu ki matanda Supreme Court ki Chief Justice Atal Mas Kabir amasung Justice Bikramjit Sena phongdokhibada MCI da asigumba makhalge entrance test pangthoknaba makhoida sakti piba leite masina संविधान के आर्टिकल 18 kunmanga kuntaru kumapan amasung kunthada piriba citizen singi hak aduda soanggadaba maramna rai sita khibani haike court asina petitioner chamga 15 na tharakkiba case ama khanarba matungda rai adu taraga hukum adu sanahanaba mari leinaba singda khangan kre hari panbayai mamang sahi December ki tang 18 da Medical Council of India na MBBS amasung BDS tamnabugi damak mamang da state amasung regional gi thakta entrance test pangthokla madugi mohta all India gi wena common entrance test amakak pangthokani haina laukthokkiba leikrabani Amaromda Supreme Court ki ruling adu taramna oi athuba matamda Medical Directorate na parikya phangthoktuna sarak sahing naiba issue si losingadabani haina desamna pawmi singda phangdokre ngasi kaisam pataleba desam gi office ta pangthokiba pawgi mifamamada President Wang Mayum Islaudna phangdokibada Hiramasing mari leinana state government na agenda yaudana hatu cabinet decision lokibadu yaningde mamangda su desamna yaningde haiduna phangdoktuna lakpani mahiroi singi apambagi mayokta thabak pangthoknaba hotnakiba health minister commissioner amade director moral ground pham thadokadamni haiba davi tokhe thuba matamda je koi sarkar sina warek aman lauduna mamangda jun mapan da pangthokani haiduna toramba entrance tu matamda pangthokadamni masida tungan ba ngak leitana ikoi medical entrance test lobu kudingi kwat lantok mayam ma thoi sima situ andana ko nagadabani duga matamda za laukiba aigi jun tarukta Supreme Court ki ruling bo lana wan tokpiduna cabinet ki agenda da suyaw yawdaba agenda ma bo khudat nuiba minister amani na pukhla kanda laukiba ware ado lana lamjing kiba state asigi health director amadi health minister amadi health commissioner maral gi matungina
हम थादोकदबनी सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग लाखरबनीना अथुबदा मणिपुर MBBS BDS 2013 एंट्रेंस एग्जामिनेशन पांगथोकपीदुना निंगबा कारबा महिरुई सिंगी पुंसी कनबियु हाइना मणिपुर MBBS BDS 2013 एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेरेंट्स गार्जियंस एसोसिएशन ना सरकार की पुंगनिंग सिंगसले नागालैंड की फेसमादा लंबी नमथरिबसी सेमजिनबदा था अहुमरोम संखिगदौरे मणिपुर थाव गैस अमदी अतै हिरम क्यादा अवाबा मायोकनब यारी हिरम असिदा रिपोर्ट अमा अइना हजि लेजरे मफम असी नागालैंड की फेसमा हारे मफम असिदनी मरोइना नेशनल हाईवे किंदगी बसी अगी साइट ते लेबसी चौरांगना मीटर 200 रोम की चांग सिनिंखाई गिबना मरम मदुना गसि निमित 3 नि सुरे लंबी फंगदबसी मरोइना लंबी सी खुथांगदा मणिपुर चाना थंगना पोलम सिंग नतना गैस पेट्रोल मदी अतै पोलम क्यासु पुसिलक लेबनी हिरम सिगी मतंगदा ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स फोरम की प्रेसिडेंट वाई भुवेन चंद्र घोष अमदी सेक्रेटरी एल रतन खुमन अमदी फोरम की मियोसिंग याउना पाउमी टीम अमना मफमदुदा हक्थेंगना चतुनी यंगसुलुरे खोंगचेर अदुदा लंबी नमथकेबा निमित 3 नि सुरु फावदा बीआरटीएफ की कांगबुना लंबी सेप्टेंबरगी थोंग चथरिम लिबदु उबदा अपेन बपोखिदे बीआरटीएफ की मैकेदगी नोंगजु था ओइबा मरमना लंबी से सेमजिनबदा यामदबदा था अहुम लंबी चंखिगनी हाइबो फॉर्म फोंगदोरखी हाइट ऑफ कट भी बहुत ज़्यादा है। सपोज अगर हाइट ऑफ कट कम होता तो उतना दिक्कत नहीं होता। हाइट ऑफ कट ज़्यादा होने के कारण देर में भी चांसेस कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो वॉल्यूम कैलकुलेशन का होता है वो फंडा जब स्लोप आने लगेगा तो उस केस में हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस होगा जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट मे नॉट बी करेक्ट। सो हायर साइड में हम बता सकते हैं कि उतना समय लगेगा अदुबो यामना दुरी वफमदी बीआरटीएफ की साइट की हारिब लंबी से समझनबो होनो मतमदा था अहुमलो चंगनी हाइबसिनी था अहुमलो चंगनी हाइब तारगदी करम लंबीदा मणिपुर की चकदबा गाड़ी सिंग सी चकदगे हाइबसु यामना अरुबा मोइरी बीआरटीएफ की थबक खुसु सी पेंडे हाइब वफम कोहिमा डिस्ट्रिक्ट लैंड ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स यूनियन की प्रेसिडेंट मोकोली अंगामी ने सु फोंगदोरखी रास्ता तो पूरा चला गया अभी बेनाना में कोई जमीन मालिक लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वो भी बीआरटीएफ लिंक तो बोलता है बिफोर आफ्टर रेनी सीजन दैट मीन्स आफ्टर सितंबर वो से शुरू करेगा बोलता है इसलिए ड्राफ्ट लोग तो हम लोग बहुत मुश्किल मिल जाएगा तो हमारा खेल में बीआरटीएफ लोग का ऊपर में है ये 4-5 दिन से तो खोल सकता है मगर वो लोग तो आफ्टर रेनी सीजन से करेगा बोलता है हौजिमकी ओइना अप्रोच रोड अमा सेमदुना गाड़ी मचा सिंगदी लानबा याहल्ले अदुमकपु हेवी व्हीकल सिंगदी चटपा याद्री अप्रोच रोड असिसु यामना ngamba maramna one way oina chalali हौजी ओइदि फिल्म असिदा ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स फोरम की प्रेसिडेंट भूपेन चंद्र घोष ना फोंगदोरकपदा मणिपुर सरकार ना जेसामी फावरगा चलु हाइब सुचतकनी अदुमकपु मतिक चाबा सिक्योरिटी पीद्रबदी चलोय लंबीदा एक्सीडेंट थोरकपा मतमदा मतेंग पांगनबा रिकवरी टीम निथिना थमगदबनी हाइकी माना मखा तादुना हिरमसी मतंगदा मणिपुर सरकार नागालैंड सरकार अमदी भारत सरकार की मथकता अकन प्रेशर पीगनी हाइकी नागालैंड की गवर्नमेंट अदगी मणिपुर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अखोय मची इजगनी अदो मेमोरेंडम पीरगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तौबी हानी करिगुम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तौरप कांदा अप्रोच रोड और अल्टरनेटिव हाईवे बोरो नेशनल हाईवे 150 बोरो अमा बोरो तौरप कांसिदा अखोयना पामजरी बिसे अवार्ड फुटिंग दा यारम दबल लबेंजिंग दो वार्ड फुटिंग द सेमजन बियो लोइना एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड तौबी हाइबसि मरमदी अखोय लो एंड ऑर्डर द डिपेंड तौर मरमनिना नॉर्थ की जगह से अन वार्ड फुटिंग दा लंपेन जी अखोय चत्रिंग में मांगदा गवर्नमेंट सर्वे तौर सेमजन बिरो नोनी सिदा अदुगा लोना एजुकेट सिक्योरिटी से प्रोवाइड तौबियो सेंटर ना अदि नागालैंड गवर्नमेंट ना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना मसी वफम जिने थमदनी वफम चेडक सिदा लंबी चटप यादवदगी लालमाटी जुबजाब खरकटी लाहौरी जानदा पन्नुना लेरिबा गाड़ी सिंगी ड्राइवर अमदी हैंडीमैन सिंगी नमक फोरम के माइकेदगी चेंग केजी अहुम अमदी हवाई केजी अहुम येंथोलमखी मखाताना फोरम की कांगबुना दिमापुर लेरिबा 35 सुबा बीआरटीएफ की चीफ इंजीनियर ग उनदुना लंबी असि अथुब मतमदा सेमजिन बिना बा तक्सिलमखरे चीफ इंजीनियर असिग उनबा अदुदा फोरम की प्रेसिडेंट वाई भूपेन चंद्र घोष अमदी फोरम की सेक्रेटरी एल रतन खुमन सुयाउकी नकल अमरमदा जेसामिरमदा चटनबगिदमक्ता लंबी सेम सारिबासी अथुब मतमदा सेमजिन साजिनबसु चीफ इंजीनियर की माइकेदगी उखुल लेरिबा 84 आरसीसी की कांगबुदसु खंगनखरे हाइरी अजि ओरकलेबा फिल्म असिदा मणिपुर सरकार अमदी केंद्र सरकार लोनना नागालैंड सरकार अहुंगी मरक्ता यामना कुपना खन्नदुना हाइरिबा लंबी असि अथु मतमदा सेमजिलगा प्रजा सिंह न थेंगनरिबा अवाबसि उहनबा यामना मथौ तारे हाइबसिनी जितनिंगोंबा ISTV न्यूज़ फेसेमा नागालैंड निपाल सुबा गुरखा रेजिमेंट की कांगबुना अंडरग्राउंड की लेफम ताकतब यारोई हाइदुना इसम चमजब मियोयमा तमथिना फु सेदुना ओट नैबिख्रे थौदोसी हौखिबा जुलाई 13 की अयुक पुंग मंगारोम ताब मतमदा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सना लेरिबा खौपुम सतुदाइदा थोकिबनी
थौदो सिदा सोलबा मियो अदुदी नाइलिन मलांगमई सही यांखै मरी अपोकपा लेखिद्रबा गाइसांगमने हिरमसिंग मरी लेनना नागा वुमेन्स यूनियन रोंगमई लो फुआम अमदे ट्राइबल्स यूथ काउंसिल मणिपुरना थौदो अदुबु कन्ना यानिंगदबा फोंदोपगा लोनेना पाउमी सिंग उनबामा दुलालेंड फांगथोखरे पाउमी सिंग उनबा दुदा सोकलबा नाइनल सुसरुक याके नाइनल न फोंदोरकपदा नेपाल सु के मेजर ससिना लालोब सिंगी लेफम ताउ हाइदुना कन्ना प्रेशर तौके मांगना खंगदे हाइना क्यारक हन्ना फोंदोकलबसु करिमता ताबीदना माकपु ममित माइ पुनसिंदुना इसिंग हैरगा तमथिना फुखि हरि मानो मखा तारदुना थौदो अदुगी मतंगदा करिगुंबा हाइदोरकलबदि मदुदगी हैनबा कया सथरकनी हाइना कियनकी फोंदोके अयु खोंगसु मोइना फुरमबदगी लेंगबा चटपसे यादरे पंगथरगे अदुना अयगी ट्रीटमेंट से अमुक चथबदा अयगी ड्रम सु काय रहे अयगी खोंग सु चटप ngमदरे मसुम माइना तौरिबा थबक से अयसु पेन पेन अयगी ना अमुक ड्रम काय बसे होत करबसे अयसी लाइरबा इमुंगनी मसी करम हाइना अयगी इसा से फ्री होइना अमुक पानबा ngमगदरा हाइबसे वखन से अय मंग ओइरे सथगिब थोंग अदु रोंगमेलु फुआमगे प्रेसिडेंट पंती गोनमैना यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोपगा लोइनना थोंग अदु मियोइबना सटकदबा लिसट नते हाइना फोंदोखे हिरामसिगी मतंगदा जुडिशियल इंक्वायरी सथनबा मदि मारा लेबा सिंग सेराक पिननबा तक्सिनगनी हाइके लोइनना नागा वुमेन्स यूनियंस रोंगमेलु फुआमगा पुल्लगा मेमोरेंडम अमसु होम मिनिस्टर मदि मरी लेनबा सिंगदा पिसिनगनी हाइके अमरमदा थोंग अदु ट्राइबल्स यूथ काउंसिल मणिपुरना यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोपगा लोइनना काउंसिल के प्रेसिडेंट तोलखम्स मरिंगना अथुबा मतमदा मरा लेबा मेजर ससिन सेराक पीद्रबदि ट्राइबल ताबा एरिया सिंगदा गुरखा राइफल्स दा करिगुम मतेंग अमता पांगदबा पीरेफसु लोगनी हाइके एट गुरखा रेजिमेंट असिगी मेजर असिबो मदुगी अथॉरिटी ना मागी मथक्ता एक्शन लौखत्तब तारबदी ट्राइबल यूथ काउंसिल ना एट गोरखा रेजिमेंट हारिबा पोस्ट असी एनीवेयर ट्राइबल की जगह दा लाइबा मतमदा पीटीवाईसीएम ना कोऑपरेशन सुपी पिरोय नाकल अमरमदा नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी नागालैंड कोनुंग कोहिमा मयादा लंबी नमथखिबदगी सत्प याददुना मणिपुरदा साना थंगनबा मदि अतै तंगाई फदबा संगब पोलम कया पुसलकपा यादना लेरिंगै सेर असिदा ngarang numidang इम्फाल जिरिबाम लंबीगे बाराक थोंगदा साबा सस्पेंशन ब्रिज के ये थंगबा योली तत्खिबदगी लंबी असिदा गाड़ी फाउनबा याखिद्रे अदुमपु numidang वाइरमदा यादबा थोंग अदु सेमजिनख्रे हारि अमर मपुरोइबना थांग यानबदा नुपी मा येत थंगबा खुसा हुममदि खुबाकी अयाम सरुक तखरे सोलबी नुपी अदु सिज हॉस्पिटल दा लाइकनरी थौदोसी ngara numidang pung 13 ताबा मतमदा सलुंगफम कांग याम्बे ममंग लेखाय द थोकिबनी लेखाय असदगी माइबम टोलेन कोबा मियोयमना माकी लोइनबी माइबम ओंबी थोइ सही निपुम दोइबो numidang दा मयुमदा हंजिलकपदा खंगौदना लौरी थांजौना मकोकता हाइथरकपदा नुपी अदुना मखुना ngakpada लाइबक्तिबा थौदोदु थोकिबनी नुपी असि माके मपुंग फाबा ऑपरेशन फांगथोलबसु खुसा अहुम यावनबी ऑपरेशन दि वाना थोकनी हाइना डॉक्टर पलिना पाउमिसिंगदा फंगदोरके माइजे ले हौसी पुट ये नि नुवाइतेसे पुट ये नि दुगा खुदो बिगा खुबी खतरे ले हौसी सोम जिपा तक्करे सी खतरे ले हौसी आना मोइन दि आपना कानी संबया गदे से लाखुजा खाने की पाव में ताव आना मैं तो ना नुवाइते अदु ये तमेंगलोंगदा कोमला पांबी सिंह पाक्तक नना कंखिबदगी अवाब मायोक नरिबा फार्मर सिंगी याइफनबा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मियंग मखादा अफबा मखलगे कोमला पांबी सिंह एमएलए जामहनलुंग पानमैनी येन ठोखरे ngasi एमएलए गी बाबूपरादा लेवा ऑफिशियल चेंबर द पांगथोपा थोरममदा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड तोम्बा अमदे हॉर्टिकल्चर स्कीम इंचार्ज मोहम्मद हफीजुद्दीन सुसरुया के एमएलए जामहनलुंग पानमैना तमेंगलोंगदा कोमला पांबी सिंह हानगी मतौगुम मपुंग फाना थाननबा पांडमदा असिगुमला खोंगथांग असि लौखतपनी हाइखे कोमला से चलाई दिगरा है दि इवन अमेरिकन्स यूरोपियंस सि तमेंगलोंग की कोमला ने है मतम सुलार ने है आई थाजय इन द फ्यूचर हुजिक सिस्टमेटिक हाउरब से इफ यू अकोई डेडिकेटेड ओइरगा स्मा दौले आई थिंक तमेंगलोंग की खतना तना मणिपुर की इनकम से अकोई वी कैन हेल्प increase the resource of Manipur state also na ai khazai pukning ama koi jangraga koi Manipur se sem gache hebi pukning se koi thamraga koi si kumla matang se koi it is our duty hebi se koi domina se hebi na ngon na dum hajan ninga
Manipuri Students Association Delhi Masana Sinduna Association Sigi Parent Amasung Mahiri Singi Interaction Program Manipur Press Club the Pangto Kibulwinana Han State Level Kangli Open Dividend Competition su Pangto Kre Mamang the Masana Sinduna Pangto Kiba Han State Level Kangli Mathematics Competition Gi Makomatang Tarbu Singda Manamatum Yantoke Zivilant Energy Amadi ONGC na Manipur Digi Petroleum Amadi Natural Gas Loktok Naba Kwanari Basi Manipur Gi Amang Oigini have a topic the Pangto Kiba Dividend Competition Adugi Speaker na Citizen Council for Dam and Development ge Chairman Professor R.K. Ranjana Oike Social Activist Dr. Danabir Laichram Amasung MSRC ge Hanigi Member K.S. Sonjona Jury Member Sing Oike Handak leptana nong subadagi langthabal kendra mafam kyada khusem gi isaw na sing thumjin kiba mafam sing adu kendra sigi MLA Karam Syamna numit taruk ni sangna iram nala sangdokre Rotary Club of Follow City Infalgi Ahumlak Suba Installations Ceremony Ngarang Numidang Classic Hotel Fangthokre Taramuda Tongju Kendrugi MLA TS Bisorjit Club Asigi Incoming Secretary Dinesh Haubum Amadi President Dr. Somorjit Jauna Club ki member Kiana Surgaki English Singani Taramdoi Taramarigi Thau Pugadaba Rotarian Singi Wasak Lobugalunana Naunaming Salak Leba Singbusu Miam the Saktaki MLA Bisorjina Mioibigi Sabagidam Rotary Club na Pakal Libatabak Thorum Sing Puning Togat Ningani Mio Pok Labadi Mioibigi the Katopagalunana Tabak Tobam Totai Haiki Numit Mapal Nisumna Satarakiba Kang Singbi Thorum Nasilusin Kre Daramagi Sanabi Amadi Harau Tamagalunana Siri Gobindazida Mapunga Kang Sinki Lekai Lekai Desu Kanglengi Thorum Fangtonaki London Sigi Mohsagi Kal Kaithar Liba Sikari Maram Dagino Karamna Kangadagi Haibigi Matanga Nomigoba panel discussion Anma Invan Zenikels Assembly Church Surasampur Amade Directorate of Environment Kusam Naduna Nasi Surasampur District Headquarter the Fantokre Taramatuda Directorate of Environment Ki Junior Scientist Officer T.S. Bogan Surasampur College Ki Vice Principal Rulbels Pangamte Amade Lecturer Dr. Lamo Klang Singba Mui Singsu Sarugaki Vice Principal Rulbels Pangamte na Environment Kanaba Sing the Kak Launa Kanaroi Tamoi Sing na Tortona Tabak Pakat Pamatok Singilam Sing Koksil Lakpadagi Tingnaba Madi Atopo Pambaikea Putok Naba Wanagadabani Masina Mohsagi Kal Kaitarak Padagi Kanbada Subomating Oigani Haike Each and every household it will be taken as our own property and will take care of it and it will be very, very useful. Junior Scientific Officer T.S. Bogena Surasampurda Ecological Park ama thamnaba honari masina miyamna ecology gi lamda khangan bada mateng oigini masina natana honglokliba ainga sagi sang miyam khanganaba station ama hangdoknaba thorang tawri manipurda honglokliba mawsagi khal asigi sangda dumak sethrabadi sahi kun gi matungda lamdam masida oxygen phangdabagi asoba samsya mayoknarpa yai haike mai sing nungsit mai ising nungsit space and soil this five entities. Because everything is there. This is the environment. Scientists are worried about these five entities. This one of them, this is. Manipur Sita Bada Aki Tuzum Polo Batodo Kayana, no Makang Tole Haina Amadana, Nunangba Fundorle. Namit Kudingi, no Ribi Angang Yauna, Reafto Wiki Watok Sing, Asimatata, Draki Watok Asisu, Lamdamasida Matamkagi, Mamangagi, Miana, Mayoknadun Lakle. Lekai da Sel Kargidama, Yomadi Tongan Tongan, Bamakalgi, Mayaka, Sinza, Yuan Badanatana, Nasidi, Sakti Leba Senza, Piba, Lebaki, Angamatokagi, Masamasu Yauna, Lupa, Krorge, Drug, Lalon Badayoxilakle. Punamak Sing, Asi, Tinabagidama, Lamdamasigi, Mui Kangluf Kana, Kongzanga, Sangsindun Lakle, Adu, Sahi Asigi, January Tang Taramatoida, Infal Airport. Lupa crore kayagi drug Parabugi Damak SIU Mutat Padanatana OC transport Toki. Tadodi Matanga drug Mapuputo Haina Miamgi Ho Lakwadagi case Adu CBI da Sinaki Adubu CBI da Sarsit Tangalakte Haiduna case Adubu CBI na reject Toki. Masina Takpadi Langak Asina Draki Wato Asi Lumna Logde Haidi. Kari Maram Gidamak CBI na reject Torkimano Haidu Langak na Miam the Kangan from Toi Amaronda Palel Dagi Lupa crore Kungamarungi drug Konan Fakiba Army Colonel Ajay Sauduri Yauna Senaba Singh Korna Tadokiba Asi Amadana Lum Lawi Drug Lalon Mui Singh Akan Batserak Pirakani Haina Quarter Tazabatam Kibani Adubu Madugi Ona Tainabada Angamato Kagi Masamasu Yavana Well Singasi Pangal Sontakipa Mali Matam Kagi Mamangagi Lebaki Tabak Kayada Saru Yaduna Laklaba Legal Expert Young Lawyers Forum Amba Madi Bar Association Singna
खुनाई से कन्नबगीदमक ड्रग की इशू असिदा हेन अकनब मियेंग संगबियु हाइरे फौदल लिटाल लेरक्तगी ममताज मिसिगी मतंग द सेमकिबा जे सिना मिसी असिगी मतंग द ngasi phawba kanagumba amataga yasinaba leite haire press club ta paktokiba pawgi mifam amada je sigi vice president md gafarna laikhidraba mumtaz ki mapamgi imung amadi maki mapureba raja ki imungna lona je sima semduna yasinanaba thong asi pende haiki नियम कायना थौबा गाड़ी सिंगी मथक्ता नंबोल पुलिस ना अकन में ड्राइव सेथरे ngasi ड्राइवर सिगी तरुकनी चनबा फावबदा लुपा लिसिंग नेफुमंगा चाट्रुक फाइन ओइना थेनख्रे ओसी लाइस्रम प्रेमजितना ISTV न्यूज का उनबदा ngasi मणिपुरदा गाड़ी मांगगी सांग नोम नोमगी हेंगललिबा असि येंगलगा नंबर थादब गाड़ी सिंगी चप चाब वेरिफिकेशन चथरबा मतुंगदा फाइन सिंग असि थेनबनी मखाताना ड्राइवर सि चथकिगनी गाड़ी मपुसिंगा नंबर थादब गाड़ी थोबिगनु हाइके पब्लिक हाइजेनिंग बुसी नंबर थादब गाड़ी से मांगरकांदा थानादा इन्वेस्टिगेशन तौम खंगदबा अदुना मसे अपाय अपाय बन मबु ओगिबगी मोंद लेबा अदु मसे गाड़ी हुरांबा की चांगसी गाड़ी नंबर थादब सिनसु हेनबा मसी कुंबा हुजि क्राइम सी गाड़ी हुरांबगी चांग हेंगलपसी खरद ओरबसु कंट्रोल तौनबायना कोई अकनबा एसपी साहब की अकनबा इंस्ट्रक्शन मखादा कोई ड्राइव से सतजबने अदुना लंबीदा चपिरबसिंगना गाड़ी नंबर थादन सबिनबा अमरोमदा बिष्णुपुर पुलिस की लिसिंग मखादा नंबोल पुलिस ना मयाई काबा निसागे मयोक्ता अकनबा थबक लौखलकली नंबोल फोइजिंग मेकोला लायरेंजम हाइक्रूजम थियाम खाजिरी मफम सिंगदा सथकिबा ड्राइव सिंगदा युंगो लिटर सामरी फागले फागलबा युंगो सिंग नंबोल मैरा पाइबी सिंग यावना मई थादुना मांगनख्रे ओसी लाइस्रम प्रेमसाना निसा सिजनब सिंगना क्राइम सिंग थोअनबदा चोबो मरम ओहेली ड्राइव असि लेप्तना सथरबदी लमदमसिद थोकलिबा थोनिंगबा थौदो कया हंथानबा ngamgani हाइखे इम्फाल ईस्ट जिला परिषद की उप अध्यक्ष ओरिबा जिरिबाम कदम तलादगे थौदाम इबोमसाना लेखिद्रबा माकी अपोकपा थौदाम थावलगी मिंगद कटपा मेमोरियल्स मेरिटोरियस अवार्ड ngasi जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑडिटोरियम हॉल द यंथोखरे तरमसिदा बोरोबेक्रा जिला परिषद के मेंबर अर्चना दास जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल एल रंजित कुमार एडिशनल एसपी जिरिबाम ओ मेंजोर सु सरगाखे बोर्ड अमदी CBS ina lawba class 10 ki parikha singda sub division asidagi oina first division da mai pakiba mahiroi sing amadi manipur da phongba pause singi jiribam paumi singda manamatum piduna puning thawatke jiribam da lalobana sel gi dimal tawba amadi AR na lalahuba sizinaduna jirigi santi tugai haibi wahuda jiribam da leba tongan tongan ba loop sing na samba jiri united committee na ngasi jiribam ge babupara da leba congress bhavan mamangda wakat mifam phamkhre tungda wangang da rally ma satlaba matungda ADC gi kuthangda manipur gi chief minister da memorandum amasu pisinkhre rally du halakpada miyamna jiri police station da thomjinduna utla SK thado gi general secretary na KRU saduna sel gi demand tawwa madi bomb thamjinbagi damak faduna jiri police da leriba James Cookie miyamda sinau haiduna hobjinkhre All Jiribam Mara Paibi office the Pagi Mipama Pangtok Tuna Jiribam the Selgi demand Toba bomb Langsin Bada Jiribam the Leba Kunito Suba Assam Rifles Namateng Pangsin Batong Yaning De Miangingak Seliba Assam Rifles na Laloba Sahanduna Sel Kadamgi Wato Mamang the Lake Hiramasida Mari Lenaba Authority that memorandum Taduna Hijakre Karigumba Makata Tabak local Trabadi Akan Kongjang Sangsilagani Jiribamasi district on Tok Tabana civil administration the Su Yamna Sontabani Utlagi General Secretary na KRU na sel kharam badage commando na faduna leringai mar asida businessman singda phone tawduna KRU na hana toramba demand sing pidrbadi hatkani haiduna makhata na kihanbagi thong sethari masida Assam Rifles ke khut choina yarongani haina pawgi mifam aduna phongdoke Jeripok sangam dabi mathak laikai dagi nupi masa mabu izet mangan khibada senaba mioi sing athubo matamda cherak piu haiduna ngasi Jeripok Tulihel Azat Kaithel da apunba nupi khunai lamjing mera love Kanglaifak Women's Welfare Association amadi laikai gi mioi kyana darna phangpre Kes asing mari lenana Manipur gi DGP na lokhiba firef adubu thagat fa phangdoke athubo matamda firef adu thabak to ontok fiu phangdoke
Thawal District ki Agriculture Officer na maki staff single loina na lomi singi oiba awareness program ama Center Khong da pangthok paga loina na sathok leiba faudi lomi sing de yanthokre Rashtriya Krishi Vikas Yojana amadi National Food Security Mission gi makhala department asina Thawal District ki tongan mafam singda thoromasi pangthokhi District Agriculture Officer Tonawjam Guneswar na Miambu low singubagi maramda ningthina baf tahanduna sathok leiba lamdam ama ohenna bagi panamda thorangasi packet pani haike Manipur Sociological Society gi lisingani tara humdoi dagi tara taruk fawgi thau punana ba Dr. Khatri Rajenbu President Seram Rajesbu General Secretary oina kankre hauji makhatana sanabagi pau lominase Hauzik sanabagi pau lobise nasi sanabagi pau da football Imphal District Association na Sinduna Kumalampak Man Stadium da Sathariba Maharaja Kumar Ganendra Memorial Super Division Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da YOSC Khuraina KIYC Khetri Iril Mapalbu goal ani amada maithiba pikre YOSC ge goal ani adu outlet amade YC puina goal amamam senduna maipak pangam khibani amamam da KRYC ge amatangarba goal aduna MD Arsif Khana mangam asi sanakiba ani suba match aba Khetri gauna YWC langthawalbu goal ama simnoda maithiba pikre aba Khetri gauge amatangarba goal adu MD Azaruddin na sanmangam khe amaromda match aduda YWC langthawal goal handoknaba yamna kan honorabasu goal amata handok pangam khidre hayang ESU wangkhai amadi uppa kyamgaina sanaragane New Delhi da thasi kulumdoi kunipan phawba pangthokadaba nupage Federation Cup da state asigi represent tawduna saru yagadaba hockey Manipur gi Sanori Singh khankre khalaba Sanori Singh ase hayang tang 18 ge ayuk pung nipal taba matamda Kumalampa hockey stadium dagi lamtharagani Sanori Singh na team manager as Joyamade course RK Nirpan Singha da report tawrana ba khangalali Assam ki Guwahati da lakliba August ki ani dagi mari fawba pangthokadaruba taramathoruk suba Senior National Men's Soccer 7 Championship da saru yanabagi Manipur gi team siamnabagi trial selection pangtholagani masigi damak ngasi dagi Khurai Salanthong da leiba 7 A-side Football Associations of Manipur gi association da thawai yawba Sanori Singh na laknaba khangalakli Lakliba August ke Kungatare tagi Germany ge Duisburg ta pangthokadaruba canoeing spring world championship da India ge senior team da saru yanabagi dama Manipur gi haukiba arambam Gyanjit khalakle hairi District Youth Affairs and Sports Bisnupur na sinduna thasigi kulumdoi dagi district level inter school taekwondo under 14 amadi under 17 gi nupa masa amadi nupi masa ge tournament pangtholagani loinana under 17 girls ki softball tournament su pangtholagani maramasina thawai yawba Sanori Singh na thasigi kunithoi faw manungda form pisalaknaba khangalakli August ki tara dagi huya lalong thangta association Manipur na sinduna kunmari rak suba state level thangta championship Kumalampak indoor stadium da pangtholagani form pisin bagi aroba matamna lakliba August ki ama fawbani akupa marol yumnam huidrom da leba association asigi office dagi khangbayagani hari Urembam apunba club Urembam na sinduna ngasi club asida First Northeast Mount Everest expedition da awang nongpok Bharat ki khwaidigi na oiriba singkaro oikiba namairakpam singkhaingan ba amadi Asian Boxing Championship ta lupagi medal phanglakraba Olympian Laisram Devendra Singabo opagaloina khudolpot kya pikre Yoga Trainings and Research Center Manipur Singjamai branch ki Taruk Suba Foundation Day gi thorom amadi handak ta pangthokiba anirak Suba Foundation course in yoga science wellness Sing da subject Yantopuki Toromama, Nasi Singzami Wang Khetri Leka de Leba, Center Sigi Sangland Pangtokre. Nasi Pangtokiba Toromaduda Manipur State Yoga Association President O Budhi, Vice President T.S. Ibotombi Amadi, Ate Masak Naba, Mui Singna, Toromaduda, Saruyake. Loisilapudanga Sigoiba, Aing Sagipao, Pizri. ICAR Lamfel Party Pangba Paugi Matungina, Nasigi Quaidi Saba, Drigi Celsius, Kuntramatui Desmik Ama. Khwaidigi ingba degree Celsius kunithoi dasmik ani nungsita yawba ising manilgi sang ayukta sada marphutara nithoi nungthildana sada humputara mari nongjugi sang simno dasmik mapal millimeter ni ngasigi marui bapau amukan pizri
National Food Security Bill lisingani tarahumdoi state asidasu tha ahungi manungda satnaragani CBSE na India pumbagi oina MBBS amasung BDS tamnabagi damak pangthokiba common entrance examination satnaba yaroi haina Supreme Court na right takre amadi Nagaland gi Fesma da lambi namthariba si semjinbada tha ahumrom sangkhigadori Manipur da thau gas amadi atei hiram kya da awaba mayoknaba yari ISTV News Bank tabiri puno po ngasigi dia mukana khurumjare